Il-Padiljun Sportiv u Akwatiku Founders se jkun qed jospita seminar fl-okkażjoni tal-40 anniversarju mit-twaqqif tal-Spirit Combat f'pajjiżna. Dan is-seminar miftuħ għal pubbliku ġenerali fuq jumejn bejn 17 u 18 Ottubru li ġej se jkun wieħed mill-ewwel avvenimenti li se jittellaw f'dan il-kumpless sportiv tal-ogħla livell wara l-inawgurazzjoni tiegħu il-ġimgħa l-oħra. Aktar dwar dak imħejji spjegah l-organizzatur tal-avveniment Kanġo Adrian Naksisa li tkellem dwar il-mistiedna speċjali Silvio Simak, atturu ċempjon tad-dinja, Bill Cox, kap rappreżentant ta' Spirit Combat International u Gary Wilson, kap rappreżentant tal-Iskozja. U li sa jiġri dawn il-tlet mistednin sa jagħtu shows anke l-iskejjel ta' Għawdex, ġifri sa jkun hemm xi 700 student. U dawn ix-shows sa nagħtu isu taħriġ li anki it-tfal jistgħu jieħdu sem. Il-Ministru Kamilleri esprima s-sodisfazzjon tiegħu li l-avveniment qed ikun ospitat fil-Padiljun Awċi waqt li ħeġġeġ lil kull min interessat biex jattendi. Dan il-kumpless hu l-akbar investiment sportiv li sar f'Għawdex u jinkludi pixxina olimpika, faċilitajiet u spazji speċjalizzati u żoni terapeutiċi fost oħrajn. L-atta disċiplini li qed jinqdew f'daqqa minn hawn jinkludu l-awm, il-water polo, il-basketball, il-futsal, it-tennis, it-table tennis, il-padel, l-squash, il-badminton, il-volleyball, in-netball u l-handball.